Je vous invite à pratiquer réellement le bon militantisme, le vrai militantisme, le militantisme conscient et conséquent. Les dirigeants pourris, les dirigeants exploiteurs et oppresseurs. Thomas Sankara, intwari ya Afurika, umugabo waharaniye impinduka muri Afurika kugira ngo Afurika igire ubwigenge buhagije ive mu bukoloni bw'ibindi bihugu ku isi. Ni umugabo wabaye igihe gito ariko yakoze ibikorwa bikorwa na bake. Ni Thomas Sankara. Nawe ugenda Dakize Fred ugiye kukugezaho amateka y'intwari. Yewe tutarakomeza, reka dufate amasegonda make twibuke intwari yacu. Nagusuhuje kandi kwifurije ibihe byiza aho uri hose, ukaba ugiye kubana nanjye Dakize Fred. Thomas Sankara ninde? Thomas Sankara ni umunyaburkina Faso, yavutse ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12 mu 1949. Avukira mu gihugu cyitwaga Haute-Volta, ubu kikaba cyitwa Burkina Faso. Akimara kuvuka yagiye mu mashuri nk'abandi bana bose, akirangiza amashuri ya segonderi yagiye gukomereza mu gihugu cya Madagascar. Nyuma yo kurangiza amashuri yahise asubira mu gihugu cya Haute-Volta nyuma y'igihe gito gusa muri Madagascar. Nyuma yo guhabwa imyitozo ya gisirikare mu gihugu cya Madagascar, nibwo yinjiye mu gisirikare ndetse muri politike zo muri Haute-Volta mu gihugu cy'iwabo. Ntibyatinze mu mwaka w'1983 Thomas Sankara yabaye minisitiri w'intebe muri Haute-Volta. Gusa nyuma y'iminsi mike yarafunzwe nyuma y'uko umujyanama wa perezida w'Ubufaransa ujanye na Afurika Christophe Mitterrand yaravuye gusura igihugu cya Haute-Volta. Thomas Sankara yafungwa azira ko yabangamiye urugendo rw'Umufaransa mu gihugu cyabo ndetse bamushinja no kubangamira inyungu z'uyu mutegetsi, dore ko Sankara iba ari ibintu yanga gurunuka. Gusa ntibyatinze nyuma y'igihe gito inshuti za Thomas Sankara zirimo uwitwa Blaise Compaoré zaje gukora coup d'etat zibifashijwemo na Gaddafi, ziri ku butegetsi bwa Jean Baptiste wari uyoboye Haute-Volta icyo gihe. Thomas Sankara yahise afungurwa ndetse n'abandi bari kumwe, ndetse ahita aba perezida wa Haute-Volta kuva icyo gihe mu mwaka w'1983 kugeza mu 1987. Mu butegetsi yamaze imyaka 4 gusa. Thomas Sankara akimara gufata ubutegetsi yahinduye hafi ibintu byose, uhereye ku izina ry'igihugu cyitwaga Haute-Volta akita Burkina Faso, bisobanurwa ngo igihugu cy'inyangamugayo, ndetse yahinduye n'ibendera ry'igihugu ndetse n'indirimbo yubahiriza igihugu. Kuva icyo gihe byahise bihinduka, ndetse ahindura n'intego y'igihugu agira igihugu cyangwa urupfu, aho kuba ubumwe, umurimo, ubutabera. Akigera ku butegetsi yitaye cyane ku buhinzi, kuko ariyo nzira yonyine yabonaga yabakura mu bukene kugira ngo bave mu bukene, ndetse no guhora basubiriza abazungu b'abakoloni. Ndetse akaba yaragabanyije ubutaka abantu bo hasi nyuma yo kubwaka abari babikubiye bunini. Ibi akaba ari ibintu byazamuye ubukungu bw'abanyaburkina Faso ku ngoma ya Thomas Sankara. Thomas Sankara akigera ku butegetsi yahaye abagore ijambo ndetse n'imyanya ikomeye muri leta itandukanye n'abandi bategetsi bari baramubanjirije, ndetse agira n'uruhare rwo gusubiza abana b'abakobwa bari barabyaye bakiri bato mu mashuri. Akigera ku butegetsi yategetse ko abategetsi bakomeye bo muri leta ndetse nawe ubwiwe bagurisha amamodoka arahinze bagendagamo, ahubwo bagakoresha imodoka zisanzwe ndetse zihindutse cyane icyo gihe. Ndetse ategeka ko abantu bagomba kwambara imyenda yakorewe muri Burkina Faso mu rwego rwo guteza inganda zaba imbere. Umushahara wiwe kimwe n'abandi bategetsi yarawugabanyije, wiwe ugera ku madolari 450 ku mushahara wa perezida. Ibi byose yabikoraga kugira ngo ateze abaturage imbere, ndetse no guharanira ko Abanyafurika bagomba kwibira bakava mu bukoloni, ndetse n'ingora basabiriza ibindi bihugu bikomeye ku isi. Ati ukugaburira birangiye ari kugutegeka. Igihe yashakaga gusura abaturage yakoreshaga igare, ndetse kenshi yagendaga nta barinzi, avuga ko
abanenzi biwe ari abaturage biwe, ndetse yaje gushira icuma gitanga ubushuhe ndetse n'ubukonje mu biro bye, avuga ko gihenze cyane ayo mafaranga agomba kuja mu mirimo yo guteza imbere abaturage. Yamuritse imitungo ye ku mugaragaro, yari igizwe n'imodoka rimwe, amagare ane ndetse na gitari zitatu hamwe na frigo. Iyi akaba ariyo mitungo yari afite nka perezida. Uko ibi byose yabikoraga niko byatezaga imbere ubukungu ndetse yabishishikarizaga n'abandi banyafurika. Gusa ko yabikoraga niko byabangamiraga abakoloni, nibwo batangiye gushaka ukuntu bamwikiza Thomas Sankara. Nibwo baciye mu nshuti yiwe magara Blaise Compaoré twavuze hari imbere, wagize uruhare mu kumufunguza ndetse no kumugira perezida. Bacura umugambi wo kwica Thomas Sankara. Ntibyatinze, ku itariki 15 ukwezi kwa 10 mu 1987 Thomas Sankara yarishwe biciye muri kudeta. Blaise Compaoré yese aje ku butegetsi. Thomas Sankara yese ashingurwa vuba ndetse n'imva ye cyashirwaho ikimenyetso na kimwe. Umugore n'abana be barashyizwe cyane, gusa bahise bahunga igihugu. Thomas Sankara amaze kwicwa, akimara kwicwa igihugu congeye gusubira hasi cyane kuko cahuze, ndetse n'ibintu yari amaze kubaka mu myaka ine byahise bisubira hasi. Igihugu congera gusubira mu maboko y'abakoloni. Ngayo amateka ya Thomas Isidore Noel Sankara, intwari ya Afurika ibihe byose, umugabo waharaniye ko Afurika yaba umugabane wifatira ibyemezo. Wakoze kubana natwe. L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement, beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute-Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie aujourd'hui est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous travaillons à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ces réalités, à s'en contenter